Ndongozi cia mwika chamani cha Wiper Democrats nisia kama waliuku nthini wa utongoi wo na vala Felix Mambo na ula ekwati ta munini wa mwandiki wa nguthulwa mwanyani uyu kwa kila meweta ta motha itambia yi kwa kwitha ethitwe aithi uvathukanu na mia ya chama o ingi aya meweta ta meka kinzi kayoni cia kwete utongoi wina uthyu mwe wa nthi yonthe kithitoni cha kumumbania mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka kwosa kivela cha usumbe mwakani wa 2027 Benmark Musau na Edivot mainena na ndiki mama uvo mukawani umwe musini wa Thika kavindani ka kutangasa nzama zao ya utongoi wo ni maweta mawaliukua ya tama kunenge chama kisu lanzau ni kana kuthosi chama cha Wiper County ni sionthe si miongo ena na muonza zikayoni sia kuikithia Kalonzo Musyoka ni wosa kivela cha usumbe mwakani wa 2027 andu maitume vala maini mesikana akamba mondo ni mesikana niyo etabalitu na nebikie itaba ya Kalonzo wa Musyoka nundu nebikie no mpaka tuyumbanye ta nomba na nomba yitu ni Wiper kwa utukie ba tati muika machama cha Wiper to make sure ni twakwata team elo tono twanza tukamanda kivela cha Kalonzo wa Musyoka na tinza ukamba ni wiwoka inu ni national team ile kutotwa Kenya yonde kaunti miongo ena na muonza tuketie mwene ndi kura na nini sikana ni tufikiana kwetu simu katika Stephen Kalonzo wa Musyoka jamani cha Wiper isu niyo pointila ya mbe twina yo baba na cha keli cha Kalonzo wa Musyoka undu tumwisi na mwitumeba ya musinano ni mwisikana mwana waitu Kalonzo ni mundu utendete olusani ni mundu utendete kibuthia na ni mundu wendete utongoi utekwete Kenya ndi na ni mwisikana ni mwana olomu o mutongoi utaithwa ni kuania corruption kana yo lusani thini wa usakwani uyu ula etwe munini wa mwandiki Felix Mambo ni wavikia na unguthulwa kuma kithilani ki misingini ya kuthio vathukanu na meao ya chama twibu katika utongoi usu wa youth ni kunethiwa namo maitu mateo nenga ondongo isibu chamani ndaia na nundu ni mbitia ni batholawa na kiu nicho kitumikila cha keli twethiwa ba twikata twose mbitia iyo tumatwaiba mathi under disciplinary na indi usa kwithwa mana sumono makwatiwa ni andu meba ni andu angi ni kena tusonge mbele na indi kuma 2017 ni twethiwe na andu amwe maitu amwe mabikisio age ya kupituka youth na methwa onatachia witu atevo no munthio tweka usakwani kwa ku make sure kana kivila cha chair ile ingi sionthe itena andu nditususia nikena tuyutuwa Kenya yonthe withwe national team ni ethwa na national look kana withwe sula nioneka ya Kenya monthe nondu mwegwa list ila twamunenga pe Kenya yonthe county bakubi 14 na 5 mwegwa be Bungoma be Isiolo pe Kisii pe Kiambu pe Taita Taveta Kilifi yani Kenya yonthe nikena wise kwithwa mayuthi maku kukuonde ni mama nakana itaba ya Kalonzo ni athikana tuithi kabu methwe me ready kupokea Kalonzo nikena mamunenge kila chosi aya meweta ndongo ya chama kicha Wiper tayo tongoesie ulei na usakwani uyu ta mwambia wa utongoi mwa nthini wa ulei na vala meyumbanitie kuandikithia memba mainyiva milioni 5 nthini wa chama ki. As the new chair, I'm looking forward to recruit other Gen Z. The movement is not dead. It is the beginning of a new era. And we're going to go out there, we're going to reach, we're going to walk door to door with like-minded individuals to make sure that we achieve the vision, mission, and objectives of the party. We are the official opposition party, and our party leader is the official opposition leader. And that's why I said we're going to support his agenda, we're going to check on the checks and balances, we're going to be the shadow government, and we're going to work with him in this journey. It's not going to be easy, but many are called, but few are chosen. And today we have been chosen to do that. We have been appointed to keep this country in check by law and by God. Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV, nyeni tawa Ben Musau.